Ansana made a last message, a better soft also bempana. Nyame de me home, a cool fee. And I mean, the main inside and cassa. You rather them a cotway, not the hole. Till you coin out Ubo food and chair or befanaco. 8 minutes through honor, many Ubo phone, the appendie. And I also say, what then can be Amade, Usu Bempa. Nemo main canchen says second chance. So when Fina Kwan, one woman second chance. Woman the date, specific date, time or did you hear minimum pipe? Any the way I'm in young coupon tabotiano. And I misled the man. Now, also say, Kona Kokachan say, woman second chance. Now, second chance is when Fina Kwan, one was slam man in tea, my jewel pipe or no atom. Usu bempa yobia ma bone so mpaye me bone so mpaye no onyame yi ni su ene ne ban ne ne ye se de wotie nyina de kire ndi ho na me hu se usu bempa wa free nyame na ase onyame se free usu bempa so ache enti usu bempa no oye tatesman you say usu bempa te Ghana ese no what track record bia ope sofo a owo criminals yitime koto show bi so sie kokuna usu bempa ye first e bin see that means who know that you will be pony parasitamol. I was saying, so you be our own media, so I will say and chair and this same be if we would give for a kiss and a chain, a buyer not watches that would yame at the end, maybe as to what the Reverend also been power watches on the 3rd of November. No, Reverend also been Panyame Beton at the friend who's Yanagana for watching him, Senka 3rd November, no, if you do never to sample Puyano, and if you Reverend also been Panabusia for Hopu, Lanka a day about once and answer Busia, yes, 3rd November did Ruya. Prophet Melchizedek gas about Bontia watch say Nyankopon set one mark Reverend Usubempa second chance at one sacra and free na kwambonu and yes idea and you will no egusu edanim ene yes saka Prophet Melchizedek a woman chair ye ba medim komo mesres obekam ho nema na kwaba ansa na no too much gh we me subscribers no so dia cheme ya kai so we de be on the bekam ho se ne be na upload ni so mpe wo ne first person ya wo se be dikan ka me se wo be kan ho ye mo di fo akwaba na fe ye nim komo. Different Wakaba. Yeah, we see no fast. Papa be able the whole day set for conclude. Yeah, the Yamias. Odifo Ubeka say 3rd November. Reverend Usuben Panyameton Safre. Because I was a Ghana for Yam she will ye part, Reverend Usuben Paddy, or your Ghana defo. Now, Fay, we have the was a tram once about which I say, Commissioner one out the buy, Yame say, was Sam a Reverend Usuben second chance beam. Odifo. Ghana for sending the kind of one can. That's an hour per train to be on the cast and option. Onyankopon shall me this year na Onyankopon so inshira wahwefo ene watiefo. Question ya obisa me no e tiawa. Bidin di General King Melchizedek. Okay. Onyame di asem emame se memfa emre eye sofo owusu bempa sede obisaye no se obi free na kwan bone ho na efre nya me frɛ no kane no obesa kai ne kane do na wotutu Nyankopɔn anamontu and it's really going by se obi on the 3rd of November. Na maye sofo penyini ana maye odifo no anywhere di bia nyame e de bema odifo no adwuma da ho. Okay. Condition wo ho. Okay. Entimentimi enya edisuade ho no na maintain na se menye hwe emfa ho. Okay. On the 3rd of November or so can say obi yi ne kra e di efiri ho no e yo soro ne kan na de be pese enipa bi ete enkomhye ana edi asene se eye osoro Nyankopon no ompe adebonyefo wu. Okay. Onyankopon ompe adebonyefo wu
Eti anytime biano obokoko enti wuni panu uprim wakoma sedi nyankopon kano wuni so a ne nyame watwa watwene enti se ebimia mate question la ubi sa me no ebi ka sa de na odifo soro akasese sofo bempa obi wu on the 3rd of November na wengu ohwe ya minya na mo South Africa. Okay. Wonderful. Na enkomse no ebaye no de twa se ye hu adwuma na confirmation etimi ba me ba Ghana kra no me ko mountains because na etwa se ye nya final confirmation efri osoro enchen. Okay. Okay, in the book of Isaiah chapter 38 the verse 1. Bible say na onyankopon soma Isaiah ko ohi Hezekiah enchen. Yalia o yalie no. Won hye ne nsema ase na ne ho ento no na owuo na obewuo. Okay. Enkom hye ne bai. Eye ohi Hezekiah oje enkom hye ne tu. Okay. Because na oje eye odifo Isaiah enkom hye no edi. Nemo ebra okoye no. Hezekiah wan trangosa keke oye hu adwuma. Okay. Oye hu adwuma was everybody kaide maye manante wanim. Bible say na twidi amponsan soma eye odifo Isaiah se kona ko kache ne se be di mfinisia dunum aka nimfie ho wanka se onwuo be sa particular time na nyame kache ne se onwuo no be wuo yale na o yale no onyan kwada onwuo no be wuo. It is the same thing at this prophetic message, you know. Etie say the bibri eka say adena wengu no. Ye bohun paye na wo so say kona ko ka kire ne say owuo ni de se wan sachire mfiri na kwambo ne mo owuo no de edananim wa man a second chance. Okay. Say odi be free na kwambo ne ho. Na say social media for no baby ya na omo pe do so makutwa baby eketua bi ansa na me de last message bere sofo usu bempa no nyame de be honhom be ko ni fie Prophet usu bempa fie be ko ni fie from oh yes odi fo be ba honhom from oni fie na okoye na fie ni nyame da de che oni fie oni ye hwe na o first prophecy na o de buy no o share that my date set 3rd November and on the 10th of November. Okay. And this second prophecy now was signed by Kanye. Said Nyame man second chance no. Maybe say na eka first edi ye na wunya ye no. And na actually na wunya sa second prophecy na Nyame so man second chance no. Na say Nyame ka so man second chance say na odi Hezekiah dey example so wo bo paye ma actually Nyame no. E dey na we no so be paye ye ti a Nyame say afei die ni wo no Nyame kan no asesa na adwene na wasa man second chance. Ono de ontimi nya hwe fa wo because na ne mpaebo eye achiwade ye wo Awurade ani wu ni kase wu but make slide man. Oh okay ntenya we no so be pampo ne sere man there be ne mpaebo ye there achiwade wo Awurade ani eye wo na wo se me na me slide me projecting ne masofo si bia wo no so adofo edi man ebo mpae dia because metie say o declare 1 week okay fasting and prayers. Okay. Enti eno endanche no eye memem pipe okay eni di wa me ne me nyankopon tabotie no okay ena me sled man no okay enti me sled man no ena onyame di me call ni fie okay odifo penifo se obi nu madru ma yarefo enti mesan by example na wa o make ye no so sama ye boka Hezekiah de kire no odifo na asra ma no odifo asra ma na ayewo no yes ena wo commission da ne so enti se na bibi wo so wo ye dia ena na ye wo ne nyakopon tama se wo so wo ye enti dinti benefit be na wo benya se wo sere de amara no so be mpa wo kire se de mpa ye no aye chiwade wo nyame anim no na nyame ada de dia kire nyame se onipa we di bone enti ne mraso
Ebedine kwa de free nsem. E de ben fa so de na wo benya nti na wo se wo na wo gyina mu na wo sere de ma redo so be na nyame sama second chance. Oh, makoye sofu penyini na makoye obi a medima like ni panse onyankopon se ompe adeboyefu wu a. Okay. Ni twase ye koso eboso den empaye. What you say? Into onwe mu de ne mpaye eye echiwade ewo ewurade anim. Enti na Bible kan say nkrofo bu hono a ye behwim wo mafiri ejam. Okay. Enti ansa na unhwim obi mfiri ejam na yesa wo no ugina brane. Okay. Because unyina ya wo koyi nipa na firi ejam no ejano dan ebehyew. Na ye so gyina wo hwe ni wan hweas. What you say? Is a woo Christo song and now we never so say Wujina Brania. The ono engine yeno, wait me day. Eddie Wujina yena up one. Okay, Gina, ye. And I was so say. Corner Cocachen say, one man a second chance. Now, second chance is when Fina Quam Bonnewa was a man in tea, my jewel pipe or no atom. Only for a fair year, Besha said, and your second chance was sign money dates be a woman that produces our dates we on fast sacrifice upon one say, and yes, I dear, near kind, but I feel you could feel okay. Ebra, Yamini call Nifiem, and you soon. Okay. We say, me kind of last say na me call Jinefi who to me and someone. Yamini home echo Nifie. But because of Abia or on baby or Tiano Crana, on Pessi Bia, a nipabi who need security raising to the Manfa area and Alpha Antiga. Okay. Because on Yankopon or the Adia and the Swadon and the Mawa or man wisdom apply with it or knowledge. Okay. Because the area or minim negate a brack. You wear the fee the compound. Na ya to no mina tax brown said ya ade yetie okay wonya me de me wura ne dem me from steps first steps na answer na compound me mu se o de akobia sisisi wa ya keji wo mo ako okay so ni mako ego wonderful it me free hono okay ena me wura ne me inside and casa. We throw steps, we throw another steps. We run in them a cotway, not the hole. Need them watch some pabua shoes. Sir, till you coin out Ubu food and chair or Befanaco. You will before Idran and chair or Befanaco. It means through honor, many Ubu before. Me mani hu se me ye enkwa bofo de ho no omo entwamfa emma etimini uwu bofo no edi apede ye na osoro se wode nkwa biem amade owusu bempa ne mo menka nche ne se second chance se wemfi na kwan bone ho a owusu bempa empire bone de e achiwa ne wawade Odifo nyewa keken definition ya wodi ama woni fie medie no kwasa mi ko rewe usu bepa fie yes ono aso nim ene wo akọ efie hoda so no enim entonu anim se me ba wa ampa enti nko wani a ko be hu se me ba ho beto ni ani nti no we hu se me ba ho enya ni ono a description ono because metie no ya ono ama sa description yi cheze egi we ya okode ibi e woni fie ni ade nti enya ho na watie na wo so wode ma sa description na cheze wo ko ni fie ampa oh yemfa ego no fa entonchen the compound on was tax brown okay we ni fie ho no ma we dan no man kasa no we be four steps we no a we for steps and can walk the bedroom okay enti na ko na asem no de yemfa na ko na asem no fa entonchen me ko fie was spiritually yes because Reverend Osubempa nyamedifo ya nyameda hintas medi chen man baba ntembeka
ɛdeɛn soronko na nti Ghana difo bebrebe yɛ wɔ Ghana ha yi wɔn koa na nyame bɛyi Reverend Owusu Bempah ho asɛm de kyerɛ medase unyame specify particular person or no ekasa. Bible term say ebra Balak ne Balaam. Bible say na oka say ombra be se enkom tia Israel man. Na wote ponko so a oko. Ponko na oye donkey no nyame fa ni mu ekasa kyerɛ niwura. Se niwura okwan ye kwedi ekwan mu nye. Okay. Na ebe dan na ekwan a ye kowe no betimi akọ. Me nyame ne aboa ne kasa wo. Because na ono no akọje adamodie sika. Okay. Said ye asofo bi ye. Okoji sika na wabɛhyɛ nkom de atia. Wabɛhyɛ nkom de atia obi. Me kan bia na ye ne ho tan a ɔwɔ. Ana said ye ɔyɛ influence wo enipa so no enipa bɛgye ne nsɛm ne den. Edie. Bible say na onyankopɔn ho nkonkron fa aboa donkey mu ekasai. Okay. Nti onyankopɔn de obetumi afa bibie mu akasa. Woti ase nti nyankopɔn efa me so ekasa kyerɛ na wamu nkom hyɛ no. Yes, wamu nkom hyɛ no. Because ne message or the ba actually said ye Naaman epese dua or send Mordecai emesen so no ye de say dua na besan. Okay, on one case. Yes. Into bumidi wo ho sa brantie makis sedeke no. Into wono wanye hon konkunu enni. Uti ni epa. Into se nyankopon fa me so ene na ekokasa ye no. Onyam betimi afa obi a so di for dabi hwan ni odifo. Ubisa question no say adifo bebre wo Ghana e true yatete omudin. Ebia onyankopon empese obi abekọ akokasa kyerɛ no. But wodi se o de fa me so e kasa kyerɛ na ebi nti nyankopon fa me so se onkokasa enkyerɛ no. The answer na metu sa na mo no. Owusu Bempah obi a ma bɔ ne so mpaye. Odifo eno na still Ghana fo bi entiase say Owusu Bempah edienti e na wo bɔ ne so mpaye. O bɔ ne so mpaye de na wo pese mu enti ana wo bɔ Reverend Owusu Bempah so mpaye. Medase Owusu Bempah obi a me ankasa o hwe me social handles na aye me Facebook from 2015-14 ebana na me obi a me posti Owusu Bempah wo me Facebook me ade. Okay. But me posti na manfo ye me. Me posti na manfo ye me. Ti me hyasese ene me pod so mpaye. Na amanfo ye wo se ade na ba posti sa because so say the travel record the wo Ghana no why say me bitimi post no e wo me page. Okay. Intina amanfo e kaseti ame. Timi yese de be bon so mpae no me bon so mpae no onyame nikede na de kyerɛ me naked. Me kaso nikede na kyerɛ me a onyame yi ni su ene ne ban ne ne yese de wotie nyina de kyerɛ me ho na me hu se Owusu Bempah wa free nyame na ase. Yes. Reverend Owusu Bempah kasa ba be kase ono akasa pra no onya vision bi a na ekyerɛ sɛ owo bi ɛwɔ na boboa no nti kwa nam so ma maybe na ka wo bi tu kwan flight a wo de be kom wa o cancel sa flight no nti ɛdeɛ na ma wo die eye hu ɛwɔ because ono akasa kwa sɛ wo around nti ɛdeɛ na ma wo die ayɛ sonko from your Reverend Owusu Bempah de no ɛka ɛna sɛ nyame di fo bia nso ebewu a ono akasa ontimi mu dis nyame da de bi tro bia na
Oh yes. One wakasa no who say oba be. Yes. E so bi hu enyo. So di fu bi hu so no bi wu a enyo wo so bempa. Odi for no personal beef bia. Meaning ni personal beef bia bet. The way what no. Okay. People see say, oh yeah, rare man of God, but we fake. Odi for fake, I'm not nyeshe do. Fake, you never can be say. Maybe as if dada fo. Oh, Ana we aza. Fake no, anka o kan se mama nka ne say tin ka kire me fake na nkasa. As a fake, they are not nyeshe do because e bi say rent kire bi twi no. Kire bi twi no. No for na bit me kan fake. Oh. And the call no so ya koye another brofo. Deceptive. Okay. It in fake when meaning. And deceptive so nya ni na woni meaning bet mami kan twi say. Owusu bempa sisi owusu bempa enye obi a o kasa ekase ni papa serious. Oh, different. Oh yes. Different things na okasa. Onyame se firi owusu bempa so ache. Said ye na emosra enwo so nyame ngosra efiri so na afi na hohomone na operate no sa na owusu bempa ayesisi nyame ne na enkasa ade bi owusu bempa ebeye bia na eye honam okase sunsumu a wutiwe se wesua hair dressing work na se wamfa anye adwuma ana wodi ye adwuma mpo na wajaya uduru baabi a wo experience kakra wo adwuma na wusua ye no enti bayifo aneso bodamfo wutu abodam no kwana bodam no kona film kura na de odi ye kaka bi de no de wo ho woti ase enti this time no eno na owusu bempa. Or you're a very smart guy. Or you're very deceptive. When you are, why not also one? When you are better down. You musu bempa igina ho ye piano. Or so ne makasa se infiri wono. Odi for me nche wachi kwa. Okay. Ba sure wa ba to about 2024 ye. Enkom hye do na ba abonten. We na hye enkom de ma NPP. Ebishen come the ma NDC. Na ekame ese Ghana ha de ba no politics ne enkom sha na ni ba ko pe na ne ye hwe ne kwan e revenue usu bempa. Abra wo ka se nyame se ye mampini John Dramani Mahama na kuma penti wa sign do man no action center ba ye kwakoto no obedi mu enkuni. Enkrofo ye revenue usu bempa yi pa wo Ghana. Na so difo ye so ba ni wiye na ampa odi mu enkuni. Odi nkunim ni wie ye afei enema hyase se eka ekoka ma mo ba afufro afei emu se dollar no a stabilize atia abafo ma cedi net ne pje ni mu emu se petrol abafo mu emu se economy ni no aye kam afei na se enema no aye kam afei ye hu fefrede bia na afei ase frangofo bia san abo ewuwu si wo party ni ni ade afei dollar net ba afo ensan pija na revenue so be pasan be ka se Sumi a edi NDC ba kunya so nyame atwe ne ho de free party no enti sa instances e entrese ampa revenue so bepa nyame de gusu de ne ye adwuma ne mo bia na ya attention na wo pena pese wo gina ne din so e maga na for de te wonka owusu bempa tam be no be hye enkom se eye President Mahama ebi vini tam be no what the best shares are common. Your company clergy no issue sabreno. Naka how many days, how many weeks, how many months and son yakotu abano. Oh, do you calculate? There be maybe some question. Udifone e na me mo the tano e di be 1 month and 2 weeks and 3 weeks. My month or two, we should have kaidan papa. Oboa. Enye nyame na ka kire no. Ye ka se ye beji enkom hye dia na eye prophet Ebenezer da kwaya domo pambo on 3 years 4 years ago and that consistent
NDC beba power. NDC beba power. Mahama beba consistent. Enti owusu bempano oye tattest man. Okay. Enti otrasim said Debbie said ye eniyama ekono scenario said ye eniyama tie no eye den ya den Mr. Mahama John Dramani ebeba. Okay. NDC for antonsa amfre no omotonsa frɛ asofo said ye edru baby. Okay, in kind Job chapter 1 verse 6 now. Bible say na onyankopon ma Asia no bonsam so ko hobi. Ye invite bonsam be bonsam ko hobi. But ye welcome no. Enti wusu be mpakwa okoye no. Na wo say ensem a wakafa eye President John Dramani mama ho. Say emogya wo ne nsa. Oso ifu adaka enan nyadade no oba man no. Obi jele no. Enti opre smart say ene mame enko kase eye nakuma penti no obi a watimi abetra bonten akase president my fault you can never be a president. God has rejected him. Nyakopon just say ekwa bi ni wa President Mahama babedi the president. Okay. Intin eba ne sen obi a wosi wokum nipa na oso ifu ada kanan na timi se Mahama ho de pa o you say Dana hanopo bia ne ho de pa ye President Mahama ne ho de pa obi a woso ifu ada kanan ne moja won nsa afidi eba ne sen na within a few time no utimi ko bowura obi ko kase na kuma penti no onyankopon de Ghana ahye nsa eye fake obwa mene wo hu de beto no oye smart itu hu de beto no say NDC fo ebe ha no ena ensem o kafa President Mahama hono wanka no baako wanka ne bienu oye Mahama hu adwuma yes inti so bi ka say why say de bia no wusu bempo wusu bempa say de no gidi so no di fo a wotimi di obi esi nani so eye ne hu adwuma sa ne Nyankopon de na ma me say menye ne hu adwuma ko si say dai obesacha no be free na kwan bone ho inti enkom se na okose wo ho no de eye ihu no de ko share sa ankom no oh odifo se wo ka se eye ihu a abra obehwe sankom no endisifo anye bibia se ebia ye kwakọ chi reverend Usu Bempa ana ye kwakọ ye sunsumu asem no beka enti de ni na so na beka so onim se endisi ba o betata ni tene minni me kana me kwaka bibi se bi endisifo no mo ye pedifo a bibi mu adwene emudo ye pa enti no se reverend Usu Bempa sunsumu asem de ye ni no court enti nka wo de no be court se some sunsumu asem no kind no de ko court ana se Mahama kum nipa oh there been videos no also physical what me up oh video no be amedi bema okay only one of the present omo friend say Captain Smart bibi okay okay won show so okay e kwan omo fa so ono wa kan okay say President John Dramani Mahama any ni ko bi the team up okay he the former president atamasi di free ho asa that no kra no osa be kika video so wo say sunsumu onyame bie nani no na Mahama free amanam ifo da kanai eso no minim se na ba ko sini ha na ba ko sini ha na la okuta ba ko no so ba ko I don't know say do no hu ne de I don't know but okay say e physical na sade ni si bonu hu wode sunsumu samat bisale say papa asemo a wo kan we no like kumudu no say yes nyame ne yiche no na physical so si ye okay ori fo say wo kwa wo be hye nkom no wo de kwa de date to yes 3rd November
3rd November no BBNC and I'll bet you say say woman is second. Miss Rema. Into woman is second chance. Into say what's Miss Rema revenue who's bempa. And my yammy man second chance. A dear my mum penny John Dramani Mahama, what chess revenue who's bempa can't see me their fan of no near Yame can't share who's bempa sign back can't to 24. Any Yamin kind near who's bempa can't find one penny John Dramani Mahama. And then the chess said any of John Dramani Mahama so. Minister and obedience minister, Emma Sans something now. Yame function. So, now one science is an argument say, President's view. So, from Genesis to Revelation. Unyame every jetty will be Nasa Unyame Kase Umuja one sa. Say the net David Ekusi Asondana was it there be. Untimi see Asondano. The sense of Umuja one sa. Obi bi na nka se emoja wo obi nsa na se wakum nipa na yam pass David edi se nyam bransam no nto se wo mfata se obesi ma so refie bet oba de betimi asifie no dia ma nti owuso bempa de na obeka ye no ene nyame asem no egbo agbura na se nyame ntimi fa bone a moja wo nchana David bone bi wo no a yewo boni bi wo ha nyame de che yewo boni bi wo no mo a nyame onfa enche what you say boni bi wo no mo a wo ya ewo outside the body na boni so a wo ya ewo de peduan etim boni bi se wo beka emuja agu ne nyame aka se wa reject no ontime na asada ti se Ose nyame bi n'anim ani hu se wakamu jegoni adade no obetra social media otimi yem street president my foot ontimi ye president biimda odi na tanyina opon se wose nyankopon ada bibia didi a kire no ye fe no fa ento nchen obetra ni social media no so na se oye interviews odi na tem you know it ebia se wonima me and much of the videos are now would be sir or you for now. There are so many videos are on betting the amount. What you say? Until your back can you now born say, hey, baby, you know, day and day. Or Bebana said, any sibaye, Fino. Debbie, and this is for the Dapa, Fino. The one said President Mahama, Ekoko and Soleko Dase. Omo koko baby called the dancing. Once a President John Dramani call, now so them koko dancing. Maybe a woo me. Yes. Yes, I brandy been the call about no dear main funny thing by my so brandy been the call. Odifo some are working a someone in wood. A warm option, and one some are working. Say, be few. A Kobana said. O second chance ya wo senya media ma revenue so be wo ma me date ni na wasama o date wo ma be date no e no se wan fi na kwan wo de wa date no emfom oh yes wo ma be date no December me create me da bi ene de me create ni asofo ni nyina ni they know wo ma be date no wo ma be second chance wo ma be date specific date time o di do sofo ba be ye wo fuso edi nyina Masofo ni di umunim bebia yedi ni funu beko ya solema ne ye omawe nkomo besie funu wo la ka so le fie ho betabusuafo no yese nkomo gedi akọ da bibia nyame atwa bibia de achana me aseme ehu difo ne wo ke ehu oh yes so soro de ensem ho ekoba ne se manosisi na so ne wo kan kobomu na Ghana Police Stone safra se wo ene emu se wo hye nkom e de afa revenue usu bempa ho se se ni besi ena mpa esi inti brana bebo ehwi mu difo betili amo oh se wo mo hye sunsun fo a se e kwa ni akoka sunsun sem no no sha se chief man bebe wo ye ton safra no na I vice president Jeffrey ni say yes video ni na ho so go bi wu be ni gire mo woman no o mi gire mo ma de social media we be declare say man no owu because in come say no gusu bempa e be share no e fake
Nyame ka adwenkyere no. Ndi sanye mani nyina na oslo. E ka chem se men command won ne se nkom sha wo hye ne nkom se tro into wonyai. Won fi na kwan bone ho. You say Owusu Bempah Ghana ese no what track record bia. Ope software or criminals. It may cut to show you to see a kupuna, Owusu Bempah first. They didn't see that. Before as I say, I know I say, or criminals say criminal record will be treat you, it will be sure. Maybe I remember of na and you're correct. Mobile can say, I don't know, court and I say police and fan say. Oh, okay. Will be treat you, be so on the defense side. So, opportunity to the news in our regional Swakasa. And Yemini Gina so be so be treat you, be so as any paniachina, your friend say. Okay, we do for it. There be a friend say. A criminal person. A criminal. Wow. Now, one thing Ghana Hana or Boabwa, Nemquala no duty like a Marco, i.e., then time confagra that was a Omukupun. Now, to Ghana, a band to be an air person, yes, I was shed up on Timu Pose. Now, say a band to be an air for so pennies in Africa. And to soon, a pija or Muku do what once and when the day when the now then, or yet, so for us will be an air. Bible say, wouldn't you want to talk mean come out? Okay. Wouldn't you want some car mean come out? Sa comfort grad that way. Wo na ome wiase who say or come there, but Hong Kong etin wo. Into one na born medical doctor first, one na born doctor, yemfa medical into one na born a doctor. It's a spiritual doctorate. Yes, because of your doctor there, sir, because of both fee, what you were calling budin komo oba wa sole intino and to pape na esi wo woni say nipa we ntamu a wutimi gada wo criminals wa sofo gangs some koto ahye no so na wo say wo ye be ma abra na wo ye be ma so no ade na wo kwa wanko na ade amanfo di wachi. Oh, okay. Enti me pese me ka kire eye Ghana for say for now me de Owusu Bempah akwan tena me nyame be ka kire me sa babontia be ka say now no na akwan ya tene odi for uche say woni ni personal beef bia me ni beef bia enti eni ade enti na unua sofo woni ni personal beef no so me sure so no so no personal beef what she happen me ni share that but wa frame that. Okay. Yes. In saying what fraud they did, we are not contact. I didn't know you that we say the show. Meaning the contact. Me install contacts, sir. Okay. Because on your madam for no yama into no. Okay. Because be brave. One pepper be as one fasten can be share when you are so full. Now can we get the semi up to the nimpo quite for so chance. The bad media. Baby, all did so for a number a different. And a baby, I mean, feel that me did so for no a different. Okay. Bible say many are called, but few are choosing. Into baby, you know, didn't suffer at the no, a different way. Na baby, I mean, so me didn't suffer no, a different way. Oh, send me, minya in painful baby, what dear. Okay. Me to me, like a repeating. Okay. Between no mudinsa was so said, well, outside the crowd, no mudinsa was so. Ibiswa the baganda betimi koho ahemfo politicians asofo bi masofo empanyifo bia they welcome me. Okay. Because sunyabe de me esi ho say now no memmo asofo ho mpaye because Ghana for brewo asofo nsem. Okay. Amanfo apa ba wo asofo ntem nsem itwa say me de saade ni si me de so ntino fidi se me sha se me bom paye na enya ono nko na Nyankopon wadan ne ho adi a kire me bebre ho no Nyankopon dem but ono no se onyame da bibia di kire no ja bonte ende eka. Okay. Mahamad yesan ko beti na kono. Okay. Vice President yesan ko beti nya ko. Okay. Asante hi tu na ibe ba tu ntem o hyenkom sa asante hi babi. Okay. Aneno ante wo Ghana. Okay. Da mi okay wante a na me maka o. Odi for kai. Oh, tu na ibe ba tu ntem o.
Obesha nkom se ye nana ote kokoswa asante hene. Okay. Ghana ha wi nyankopon nyame agya nyame oba nyame won konkro firi ho a asante hene ye som no. Okay. O ka so bewu. Wo so se wo ye asante ni. Wo link. Wo chance biase nka wo betimi akwa asante he wo. Akoka se nana sei na oba mehu asante yi be welcome. Be so jina social media the kind. Social media common for this Chief Imam, Onyankopon na e direct me, Onyankopon ka sankyere me say menko ne ho street. And na enkom hyele ba se obewu no kura no. Asofo bi wo ho no mo a me pese wo mudin e be ba me kasem. Omo frɛ me say yenhia ba ko se yemla ne fie. Na me si ne fie, Nyankopon ka kyerɛ me say memra. Afi the next day or senior yenhia wo na Sunday bo na me se me man na Sunday the toss when you dey say asole ne pon wank yenhia wo office me se me ma at the long also yenhia wo mo wo dey say wo ba na se bia wonje ni ndia wo so fa wo sojafo na se wa manfo di wachi na me se me ma Yankopon ka se me ma ni suro no o da bi wusu be poni paracetamol oni paracetamol then you sura adenzi na wonko die wasoma me no de o kire me no eni twase meye ntenye se wo suru ni suru dabi se mi suru na se me nkamenti mi be fasa se ngwe me tuga okay enipa do do se ne timi ka o su ben passe okay obi ntimi nka na se but enam se nyamede message ma me o mama kukuduru okay awo share me thing se ko na ko kache se wo fi na kwan bone ho we di bone ya che odifo Bible say etwase ni pe wukra kope wo dechi ate mo ne wo ho enu nti se ne ahaban mo te no ahaban that sa na ahaban mo so te eti se ebu mo twese se rebi no so be papa se bi ma no so na so ofi mu a enye news fi se owu e ka obi a nti e de na ma wo de no eye wo ma se Reverend Usu Papa, a if you must move him on the kind.